Kalau cabai rasanya masih enak guys, asem. Sebelum gue mulai tantangan kali ini, apa nih namanya, belimbing ulu 10 sepiring, masing-masing 10 nih, 2 piring nih. Dalam 1 menit gue mau coba habisin. Siapa yang muntah duluan itu yang kalah. Belimbing ulu challenge namanya. Oke. Tapi sebelumnya klik dulu tombolnya kali di bawah. Jangan lupa subscribe, share, and like. Oke. See you guys. Belimbing ulu challenge is going up. Oke. Maaf. 31 detik guys. Kalau cabai rasanya masih enak guys, asem.